Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Nangu gomonye lo useskemo Mseleku mbumbulu. Niyatshela ukuthi abantu basebenzisa amagama osaziwayo ukuze bethathe imali. Iscam esenziwe uMseleku engathi mina akekho futhi ongathi uyamangala ngoba kuthiwa intombi ishela ngamanga. Niyakhumbula ubaba uMseleku ukuthi base akukhokhe o5,000 ukuze niyohlala naye etafuleni nidle nikhanyisa amakhandlela ngoba uzonithatha nibo number 5. Kwakuyiscam lesiya. Kodwa akusiko iscam ongathi uyasireporta ngoba phela wena wawufunani usufuna ukuba unumber 5 kubaba uMseleku wena ke uzokhipha 5,000. Yabo leyo kwakuyiscam kodwa akusisi scam esibhedayo ngoba lo owakwenza wenza ngenhliziyo yokuthi yena ufuna ukuyoba unkosikazi wasemzumbi. Nami ngathula ngathi hayibo osisi bethu ba serious sezwa kuthiwa hayibo segcwele igroup yokuqala fully booked angazi bebe u20 noma bebe ngaphezulu ka20 or bebe u10 bakhokha 5,000 bekhokhelani ukuyobuka ubaba uMseleku emehlweni. Wagcina lapho kubaba uMseleku ke ukuthi aqola abantu nina naqolwa kodwa yeke ningangicebi naqolwa ngoba ubaba uMseleku ufike nalamakhosikazi awu4 esevele nawo. Mase sefuna owes5 usezohamba ememezela usezohanjwa ikhulunywa ko radio ikhulunywa emaphepheni ukuthi ufuna uwife number 5 engabe yena uyazi ukuthi uhamba phi ambonephi. Navuma ke nani so leyo asilwi yileso scam esenziwe ubaba uMseleku wasiyeka konke lokho kunye abantu abagangangani bafuna imali zeni oMseleku mbumbulu. Loya owafuna u5,000 wawuthatha u5,000 kwahamba kwayokhanyiswa amakhandlela kwajuke lapho safihlelwa ngoba phela kwathiwa labo sisi angazi private stontoni ngesize sibabona lapho ngangifisa kanjani ukubabona ngoba cha ngangifisa ukubabona ngibajaji ngithi hayibo yindaba ubusy kakhulu ukuthi kufanele igame lakho libe Friday yini umshado uyi-achievement okwenzakalani. Ngangifuna ukubuka nje lokho mase ngiyajaja ningazenzi oxabana nami la bengizonichazela wenza lesa scam ubaba uMseleku kodwa akekho umuntu esingathi siyamblame because osisi abafaka u5,000 kwakuyimali yabo beyazi futhi ukuthi labo 5,000 bawufakela ukuthi babe kwi-competition yokuthi kukhethwe ukuthi phakathi kwabo ubani-ke ozohlala noma acele noma yena etafuleni athi isibindi senu bodadewethu hayi. Manje mase kwenzeka ku-social media usuthola omunye uMseleku ekudm ekutshela ngamabhizinisi ekutshela ngokudayisa imoto cha hayi yena ke lo wasemzumbi nje wadlala ngani wayeka. Enye ke indlela adlala ngayo ke ngabantu ile TV show yakhe ke lo bethi amakhosikazi akhe awahambe ephinde ebuye ke ekhanda ethi akafuni ukuthi ahambe. Okunye ke izigebengu so be careful ngoba wena uzobona ukuthi hawu uMseleku lodumile obviously somabhizinisi wenza amabhizinisi kanti cha omunye uMseleku oyi-fake and labantu laba abenza ama-fake account ba-alert benza sure ukuthi uMseleku wafaka i-picture manje yena iminute elilandelayo useyayifaka benzela ukuthi nawe uthembe ukuthi uye ngempela. Mawunganqakile ke uzophoseka emgodini ungakhishwa umuntu ukhalaze ngoba usufaka imali because umuntu mayesefaka imali usuke sefuna ama-details are-correct. Uthola ukuthi mayesefaka imali usefuna ukukhuluma noMseleku ngqo kanti why ungakayifaki imali ungafuna ukukhuluma noMseleku wangempela ube sho. And enye into iscam ubona ukuthi lo muntu afuna ukudlala umqondo abe nokuthi awukho serious thina ke senza imali ke sifuna abantu abenza imali ushiye phansi leyo nto ganga ngawe. Ngilanda kakhulu nje ngenzela ukuthi ningalahlekelwa imali because nibuya senikhuluma ku social media nomunye nje ukhona wangibhalela ngikhuluma ngomunye usaziwayo iscam asenze sethi sicela ukuthi usenzele le story cover le story ngathi cha
Ngiyaxolisa because angiyazi le iqalaphi iphelephi, kuyoba yiphutha ukuthi ngigamanxe entweni engingayazi ukuthi iqalephi, kodwa ngiyaxolisa ukuthi nibe naleso simo leso. So kimi kubalulekile ukuthi nginitshele-ke nangalokho because la abanye osaziwayo ngibuye ngikhulume ngabo lapho ku-YouTube. So kubalulekile ukuthi ngitshele ukuthi uma kuvela into enje, cha abayenzi akusibo. Ngibonge ithuba, ngibonge i-support, ngiyabonga angiqedi, bye bye.